Shifaya muti kariranzu shifaya muti inina serofoni loko mila kwanya kahle amitini ya mwina misusa shifaya muti kariranzu shifaya muti inina serofoni Mijango yota ya ifa ekini imaka ya yona Mijango yota ya ifa ekini imaka ya yona Bana botala ishisiwana imaka ya yona Bana botala ishisiwana imaka ya yona Ina mavumwa serofoni Mijango yota ya ifa ekini imaka ya yona Mijango yota ya ifa ekini imaka ya yona Bana botala ishisiwana imaka ya yona Bana botala ishisiwana imaka ya yona Ina mavumwa serofoni Right. Akuri mfundisi na bishop wa bona. Mufundisi ibuye arandana na makhelwane. Anga shleketanga kusatu wa yena. Ita swiva ku irandana na makhelwane. Mufundisi ashave phone leyi nghena ka WhatsApp swi vula ku mufundhisi na makhelwane a va tirhisa WhatsApp hi ku famba ka nkarhi nsati wa mfundhisi ivuye a swi tiva ku nuna wa yena i rhandzana na makhelwane a ku leswi ku nga mfundhisi a swi hluphi a swi lavi vohahani leswi swi lava ni ya byela bishop
hi luya a ya ka bishopo loko a fika papa ka hina probleme ya yini mani mufundhisi va rhandzana na makhelwani bishopo ako mara mufundhisi mara i endla yini mara a nga tshika wena nsati wo saseka so a ya rhandzana lexiya xo biha a swi tivi ku hina van'wani hi khale hi lava vavasati vo saseka ku fana na wena hi ta vheta hi mi hlayisela mani mfundhisi va ku mirini bishopo va ku miri hi ta vheta hi mi hlayisela nsati wa yena famba ya hleketa hi swona mani mfundhisi va tlhelele a kaya loko va ri a kaya bishopo a fona a ku he mani mfundhisi nghenani ka Facebook a ku foni ya mina i xipolipoli bishopo a yi ngheni ka Facebook va ku wayi a nga ku xavelangi foni yo durha a ku xavela xipolipoli a ku a ni tivi bishopo a ku okay bishopo iye a ya xava foni ya BlackBerry leyi a yi kota ku nghena na ka Facebook loko a xave foni nsati wa mfundhisi a ku papa mhani va mina va ni xavele foni ya BlackBerry ivi mfundhisi wa ku okay swi lunghile se a ku ni lava ku nghena ka Facebook va ku hayi Facebook yi lunghile mufundhisi a va swi tivaku hala ka Facebook ku na laya va kota ku vulavula vanhu vambirhi swi nga tivekani hi tiko vona va tibyele ku loko nsati wa vona a ri ka Facebook swi vula ku hava xihundla secret hi xilungu bishopo na mhani mfundhisi a va vulavula hi Facebook makhelwani na mfundhisi a va vulavula hi WhatsApp nsati wa mfundhisi a tshama a ri na ntsako masiku hinkwawo a rivala leswiya swa ku mfundhisi va rhandzana na makhelwani hala tlhelo mhani mfundhisi va tshama va tsakini hikuva vulavula swa rirhandzu na bishopo ivi a sungula mfundhisi a ku no mina mhani mfundhisi ni ya a Pitori ku na conference hi na conference kwala leswi swi nga te tani a ni nge fambi na wena wa sala mina loko ni fika le ni rhanga ni langutisa ku loko conference i huma ku na ndhawu ya ku etlela ya kahle na ta ku vitana bishopo na yena ivi a hleketa ku siku ra leri ku nga famba hi rona mfundhisi a ku ya conference a Pitori bishopo na yena a fona ku mhani mfundhisi swi famba njhani swa muti wa n'wina masiku lawa va ku masiku lama papa a va kona va ya conference a Pitori va ku a nga ya conference njhani ku ri ku mina bishopo ni nga swi tivi kasi mfundhisi va teke movha va ya yisiya a xitandani ku nga Makhado sweswi va vuye va kandziya thekisi va tlhela va ya a kaya va fika va tlela ka makhelwani hala bishopo va vuye va teka movha wa vona va ta va tlela hala ka mfundhisi hala a ku tlele mfundhisi a ku ri na rhonyatani leritsongo ka makhelwani ri ku baba mfundhisi a kaya ku na movha loko mfundhisi va hlometela va kuma hi movha ya bishopo va vuye va ku hi bishopo va tisa xikhongelo mi ta ni byela n'wina va yakiseni ku endleke yini a mahlweni ka swona hi loko va hlangana mina ni va twa va kha va gungula hikuva tive ku bishopo va tlele mutini wa vona hikuva ku hi lexi xa cellphone lexi nga ni hemisa ka nsati wa mina hi lexi xa cellphone ni ku loko mi la ku hanya kahle emitini ya n'wina mi susa xifaya muti